le tunin jong video khat na sim ken hitin echi video hile metamax validator not na delegate bol di dan video en sim tu amma sata he metamax na lut dio chelaya blend se he TCORE blend se he apt validator not na stake delegate bol dam ti chen bol de masa ta he metamax ai lut tiang le langa line thum ho chung na line thum ho chu na mi adio aban tiang la browser na mi adio ban tiang le chelaya he search or type url kitia ho chelaya ho in paste lut jing tang again oh sorry chelaya ho a website ti da paste lut ding hi chu hele helaya ki ji lut helaya na ji lut du pian hole https:// ni validator.test.btcs.network /stacking chi la paste lut thole na boi du hin khabe hin type thong ni kan helaya ho achunga helaya ho https:// abanting le validator validator dot test dot btcs dot network develop network /stacking staking hi cho to ka type du cho no yang na type dio na type du chai ting le langa search na mi da noi langa che search na bol dio okay hi tai home dai tan about ting le by clicking connect you allow this app to view public this okay connect hi khat ve na mi dio ban ting le tai home de tas hi cho he sorry ai ga be ote hilaya hitai hom phat na tol su du hichi he rock node end node formation node cho he spider node cho he bitter node cho he apt delegate bol dam ti cho in a bol do hitain hichlai la hichi node ho la na dei pen na ki than dio ken to hi khat ve rock node hi hin bol nge rock not hin na bol tiang le hitai hong de hin hitai hom tiang lai delegate hin na mi adio delegate coin delegate has hele bitcoin miner hon a bol do itan he che pai boi pi da taw tin achunga delegate coin pa ho ho core mining bol hon lai ho delegate bol do delegate coin na mi adio ban tiang le delegate to validator address total deposit na hi 1 hin bol jeng tang 1 na dei za no na bol do kya ka balance sa hlom ji na cho 1 bo ka bol de waiting for confirmation na kitin 1 TCORE confirm transaction submitted kititain ga anga ote khatwe transaction success kititan abanting la close na bol do tas close na bol dio active kitita transaction complete khatwe back ote hichi chu khat na hin tin ani na he to cha rock no e bol tawin end note jong kan bol de lai delegate hona mi dio delegate coin total deposit na he 2 hin bol nge delegate na mi ado banting le waiting for confirmation confirm na bol dio transaction submitted kiti in khawega anga ote complete hong kiti takan transaction success kiti complete
close ball do ta cho close na ball diu aban teng le chi delegate na ball chu it is da active nam lo active hay active lam ti cho na check no mai le khat ve helai ga check te rock no ni khat ve ga ami akil no tien chi helai delegate akoma and delegate ta chi cho he le hi chi he delegate ki ball cho active tai ti na yeng na chlang hi active ta aban teng la dang khat nan le sa ka sai dan pa cho ni thim no du hin ta cho en no jong sai ball hi in akoma and delegate ta chang he active ti nai tai aban ting le ta chu rock not le en not I ball hi in pai formation not ha ga aviao te khawe chu akoma delegate bo ma and delegate lo hi chu pi ham ti ai le active lo na iti sai da function lo ti dam delegate ki ball lo ti na hi jing aban ting le hi ti khawe ga beo te laya line thum khawe na mi adio my stacking na mi adio chi he total deposit t call 3 t call banteng la reward na hiam hon izan pi du ham ti chu delegation en not le wrong not ka bol hia ti te ni hi status active na status I active ta validator ho ti sai da enjoy cha en not le wrong not bo delegate ka bol ji na cha mani bo hin adang hong cho formation not hong cho ka bola le la ki gol ha di chu ai wa kan balance ka nei lo ji na cho ka bol loi tan chu kit le ka sai nom chu reload khat ve ga ami otia hi total deposit rock note na chu 1 t call ka bola n note na chu 2 t call ka bola total deposit ka bol cho hita en chi le reward na he le reward ka mu nai lo chu chom khat yo te lam hon iti sai da lai reward in pi ve taw hi chong cho video kan siam de hin reward ho chu ipti claim ball dam ti hong cho video kan siam de hin validator not na delegate ball dan video isim na he chan chu hitan te